Puso e supa botlhokwa jwa go fetola itsholelo ya lefatshe leno ka go tshwaragana le mafatshe a mangwe. Lefatshe la South Sudan le tlhatlhetse mothusatatona jaaka lekgotla la ditšhaba le tlhagisa fa ntwa e tla runya gape. Fa Sunbet Botswana e rotloetsa mabelo a dipitse a Masa Easter Cup. Wetso a re dumele nte ke go amogele nna ke bidiwa Reginald Richardson. Puso e gateletse maitlamo a yone a go tlhabolola le go fetola itsholelo ya lefatshe leno ka go ema nokeng papadisano gareng ga mafatshe mo kgaolong ya Aforika ka go nonotsha tshwaragano le mafatshe a tshwana la Mozambique. Tona ya tsa mafatshe a sele Dr. Pingo Butale a re loeto lwa Gatautona Advocate Duma Boko kwa Mozambique le tsamaelana le maikaelelo a puso a go aga itsholelo ya Motia. Tlotla Matlabephiri ke yo. Mahatsa Botswana le la Mozambique tsa la simolola go akola ditirisano mmogo ka ngwaga wa 1975 mo mehameng e harologaneng ya akaretsa wa itshireletso, kgotetso, dipalamo le ditogamano ga mmogo le dikago. Tona Butale a re seemo sa letlhoko la ditiro le maikaelelo a go aga madirelo a phophomang ke yona a go tlhang puso go tlhagafalela go tlhabolola le go aga itsholelo e ba ieletsang. Mere hano gompieno tota segolo se bogolo ke gore ga re batle go tswelela ka dipuisanyo tse di senang tema re batla gore jaanong re sekaseke gore ka re ntse re dirisanya lebaka lo kana kana ke eng se se dirang gore go bo go sena something tangible se se diragalang re be re lebelela gore ka gore re na le go ntse go na le maiteko a gore gongwe ka re ntsha the best beef in Africa, in the world argue go ntse go na le maiteko a gore beef ya rona e tekwana ke eng go ntse go sa kgonagale ba na le di-port jaaka re bua re ka dirisana jang mo di-porteng tse go tsamaisa dithoto tsa rona le go tlisa dithoto tse re di tlhokang yaanong Tautona Tara le mono o tla etela tsone di-Nacala ports a ba etela jalo ko e leng gore ke disaster center gone mo Nacala mme tla re ga tswa go a ba kopana le Tautona Daniel Chapo ba buisana ko bothokong mme tare ga ba buisana ko bothokong e be go na le dipuisanyo tsa bo ministera le officials go buisana gone gore mme hela re tswe ka tema re thagole tsela e thamaletseng ya gore jaanong gone re ka ntsha maduo jang mo tirisanong e ya rona. Re sa le foo Tona Butale a re lefatshe la Botswana le beile leitlho megama ya kgotetso le wa dipalamo le ditogamano ka e le konokono mo maikaelelong a puso go dira lefatshe la Botswana boremelelo jwa dipalamo le ditogamano go nologatsa papadisano ya mahatsa a kgaolo ya Aforika. Kana sengwe sa dilo tse puso e ntšha e batlang go di dira ke gore rona re lefatshe la Botswana re ntshe motlakase o gongwe ebile re tla kgonang go rekisetsa mahatsa a re batlileng lona through renewable energy jaanong ra go bona power plant gone ko Maputo e le maikaelelo a gore re nne re ntse re kwatabolotse le bone re bone gore re ka thusana jang le rona re ka dirisa kitso tsa rona go ba thusa ka tsela e ntseng jang mme re tla re le ko Maputo e be re etela Maputo port le gone o ntse le kgang hela ya gore re batla go tokagatsa go tsamaya ga dithoto re netefatse gore our economy is jacked out of inertia ebile re bona e le gore go na le botshelo mo go yone ka gore yaka o itse lefatshe la Botswana ke lefatshe le gore it's a landlocked country and therefore Mozambique with all its ports e na le go e leng gore go heta lookwane teng kana di-port tse di tshwanang le bo Beira tse e leng gore lookwane le tsamaya teng le ka re go ka re thusa jaaka e le gore mo bogautshwane re sa tswa go utlwa tona wa tsa kgotetso a tlhalosa gore re nnile le phethelelo e tona e leng gore re nnile le mo go teng G2G kana government to government agreement le mahatshe a bo UAE gore jaanong re tle re reke lookwane ka tlhotlhwa e ko tlase go tswa kwa e be le ta ko Botswana go raya gore kana ga re na le tumalano le ba Mozambique go raya gore e tla heta kwano go sena bothata e be e le gore re gokotsa tlhwatlhwa ya lookwane le tsena ko Botswana e be e le gore re gokotsa tlhwatlhwa ya sengwe le sengwe kana lookwane ke lone le e leng gore it fuels the economy. Godimo ga moo Tona Butale a re lefatshe la Mozambique le galaletsa ebile le supile kgatlhego ya go ithuta thata ka puso ya batho ka batho e re nang go lefatsheng la Botswana. Tlotla Matlabephiri, BTV News, Nacala, Mozambique.
mothetso jaaka no utlwa tona Butale a na bua jana o boletse gore lefatshe la Botswana le beile leitlho megama ya kgotetso le wa dipalamo le ditogamano ka ile konokono wa mo maikeelong a puso a go dira lefatshe la Botswana boremelelo jwa dipalamo le ditogamano go nolofatsa papadisanyo ya mafatshe a kgaolo ya SADC. Mafatshe a Botswana le Mozambique a sale a simolola go akola tirisano ka ngwaga wa 1975 mo mehameng e farologaneng ya akaretsa yone ya itshireletso kgotetso le dipalamo. Tona Butale a re seemo sa letlhoko la ditiro le maikaelelo a go aga madirelo a tiileng ke one a gwetlhileng puso go tlhagafalela go tlhabolola le go aga itsholelo e puso e eletsang. Tautona Advocate Maboko o hudusitse mothusa tona Re Justin Hunyepa go ya kwa lephateng la tlamelo bana le thuto go tswa moding go tswa go gola thuto e kgolwane pego e tswang kwa ofising ya ga Tautona ya re go fudisiwa mo go dirilwe ke tona ka dithata tsa di neetsweng ka karolo ya bo 42 ya molao motheo. Mothusa tona Re Hunyepa o simolotse tiro eo maabane. Go tlhomilwe lekoko le le tla thusang go tsamaisa tiro ya company e thapilweng go kanoka makalana a puso ya Alvarez and Marshall Middle East Limited. Remolosi wa Selepeng o tlhomilwe go nna mookamedi wa lekoko leo a patilwe ke Mme Catherine Moshudi. Pego e tswang kwa ofising ya ga Tautona ya re company ya Alvarez and Marshall e filwe boikarabelo jwa go kanoka makalana a puso e nang le seabe mo go one a SEO a akaretsang maphata a puso makalana a yone le makgotla a beileng leitlho ditsamaiso tsa puso. Moemedi wa Amerika mo Botswana Re Howard van Franken a re o itumelela tswelelopele le kgolo ya meepo mo lefatsheng leno ka se le baya mo maemong a mantle a go ka bakanya itsholelo ya lone go tlhabologa le go fokotsa letlhoko la ditiro. Re van Franken o buile se a etetse moepo wa Giyane o go tla epiwang manganese mo go one kwa Kanye. Emmanuel Rapoa. Botsalano jwa lefatshe la Amerika le la Botswana bo tswa kgakala bo remeletse thata mo go tsa meepo, botsogo, tlhabololo ya batho, thuto le tsa itshireletso. Ke ka mo moemedi wa lefatshe la Amerika mono gae a neng a etela moepo wa Giyane Metals mo Kanye go utlwa ka tswelelopele ya one le gore o tla thusa jang go tlhabolola matshelo a beng gae. This is the future for Botswana. These kind of responsibly mined sites, in this case for manganese. Mo ke isago e solofetsang thata mo lefatsheng la Botswana ka khumo ya ditswamong di tshwana le manganese. Tshwaragano ya puso ya lefatshe leno le khamphani ya meepo ya kwa lefatsheng la Canada e a itumedisa ga mmogo le tse di molemo tse di solofetsweng go ungwela beng gae. In Botswana, they're going to make jobs, they're going to employ people, they're going to bring these important minerals to the market for the world to use. We met with the ambassador last week and he wanted to appreciate the project. The EV industry and the energy storage industry. Re kopane le moemedi wa lefatshe la Amerika mono gae mme a supa kgatlhego go etela moepo wa manganese. Manganese e botlhokwa thata ka e dirisiwa mo malatlheng a dikoloi tse di dirisang motlakase tse lefatshe la Amerika le di akolang. In terms of manganese, high purity manganese that Giyane is going to produce is a growing component with regards to EV batteries. Bogogi jwa moepo le jone bo le mo thulaganyong ya gore ditsetlana tsa konokono tsotlhe di lolame go felela ko legatong la gore moepo jaanong o bone babeeletsi gore o bulwe. So we're taking the project through the value chain, and in doing that the community re tsile go atolosa ditirelo tsa manganese gore beng gae ba boelwe go menagane material. In addition to that, we're bringing a new skill to the country. Re sologetse gore letlhoko la ditiro mo kgaolong e tla nna sello sa maloba ebile re sologetse gore le bangwe ba ileng ba go ba botlana kana ba go ibotlhela ka pharologanyo ba tla akola kana ba tla itatswa menana mo kganyeng yone jaanong tota hela ga gona mo go ntsi ha se go leboga le go ba rotloetsa hela gore ko pele go nne le consultation e maleba bani ba kgone gore ka nako tsotlhe ba ene ba itse gore go diragalang ga go diragaleng. Go simolola go bereka ga moepo go lejwa go tla tsisa tse di molemo thata mo setšhabeng go tlhabolola matshelo a batho. Emmanuel Rapoa, BTV News, Kanye.
Motsatona ya ofisi ya Gatautona mme Maipiro Mophuting a kgoletse company ya Market Player go tswelela ka go amogana dikitso tsa kgwebo le bana ba lefatshe leno. Company eo e dirisa motshameko wa Monopoly go ruta baithuti ba dikolo tse di potlana maele a go tsamaisa dikgwebo, sengwe se go tlhalosiwang se ka ba ruta go boloka madi, peeletso le gore dikoloto di ka duelwa jang gore kgwebo e dire dipoelo. A rutlwe go bona one Sehedi. Motshameko wa Monopoly o tshamekiwa ke batshameki ba le mmalwa ba reka ebile ba rekisa matlo. Ba Market Players ba bona e le yone tsela e maleba ya go ka ruta bana ba dikolo tse di potlana dikitso tsa go tsamaisa dikgwebo tsa mo nakong eno di leng botlhokwa mo itsholelong e e beilweng mo mohameng wa madirelo a ka tlhamelang banana ba ba gobeyang mebila mebereko. We are very intentional about this because we want to broaden the economic perspectives of children, and we believe that the more children come and are exposed. Re itlama go godisa dithuto tse ka gore di ka thusa baithuti ba ba tswang kwa malapeng a farologaneng go itemogela ditalente le bokgoni jwa bone. Mme re bone go le motheo gore re rutuntshe bana ba ka tsa go tsamaisa kgwebo ka motshameko wa Monopoly. Besides that, it's to gamify enterprise culture. We realize that with kids, it might be a bit difficult to put them in a classroom without making it fun. So we said, let's start with something that kids can actually enjoy. And we went for a game that we all know, we all love. We've all played it at some point in our life, and that's a game of Monopoly. Memo Puting a re lenaneo leo le tsamaelana le maitlamo a puso a go rotloetsa bogwebi mo bananeng. Ladies and gentlemen, I want to assure you that this government is fully behind efforts to transform education and promote entrepreneurship. Puso e mo lenaneong la go tlhabolola le go tokafatsa seemo sa thuto mo lefatsheng leno. Go akaretsa go rutuntsha baithuti ka botsipa jwa tsa madi ba sa le bannye. Practical skills like financial literacy into the curriculum and so forth. Programs such as Junior Players complement these efforts by making learning fun, relevant, and we intend to see them expand. Ba Market Players ba re ba ikalela go anamisa lenaneo le la motshameko wa Monopoly mo dikolong di le 10 tsa puso le tse di ikemetseng pele ga ngwaga wa 2026 o wela. Ba ruta bana ba feta 100 botsipa jwa go tsamaisa dikgwebo. Go bona one Sehedi, Botswana Television, Gaborone. Makhanselara kgaolo ya Phalape a re a solofela fa go hudisediwa ga dikokelwana kwa lephateng la dikgaolo le tsa ngwao go tla tokafatsa seemo sa go neela batswana ditlamelo tsa botsogo go na le mo nakong ya gompieno. Ba buile se mo phuthegong e fapegileng ya khansele e buisiwa ke mothusa mokwaledi wa lephata la dikgaolo le tsa ngwao Metshepo ke balale kwa Phalape. Dikokelwana di tla fuduga kgwedi e tlang e rogwa. Phudugo a dikokelo go nna ka fa tlase ga lephata la dikgaolo le tsa ngwao ke nngwe ya tse makhanselara ba se itumelelang thata go tla go tokafatsa ditirelo tsa botsogo mo kgaolong. Tlhaelo ya melemo, go bula ga dikokelo le dikgang tse di amang mabaka a pera kwa badiri ba botsogo ke dingwe tse makhanselara ba reng ba solofela di tla wela tlase ka jaana ba tla ba itsamaisetsa dikokelo tse. Molwetse o tla ba sala a tsewa madi, a tsewa di-test tsa di dirwang, a ba go tsaya bo 3-4 months a emetse di-results. Ka gore o tswa go tsaya go tsaya di-result test ya o e tswa go irwa ko Frankstown kana e tswa go irwa ko Serowe kana e dirwa ka ikgakana. Even on calls ba lwetse ga ba thusege sentle nko bona ba re tlhalosetsa gore kganye ya bone e bogakala bo ka ya gore o rarabologa ka gore ke yone e dirang gore batho go dikgaolo go ditleliniking kwa ba se ka ba thusiwa mme ga ba yana ga le gale le ntwe le go diso o le di kwa ba le di geri tsa me go ntse go tsala ga ka ditsela a ga di ambulance me ya ka se mo se tsaya a go nna le demo tsa tshwana tse batho ba ke tsala la mbodi ke ba ba ka tsala go le tsa go pelo di gago yo tse go pelo ke di ambulance. Badiri ba lephata la botsogo ba solofeditse gore ka Phudugwe ba tla tswelela ba dirisa ditlamelo di tshwana le matlo a boroko a ba ntseng ba nna mo gone go fitlhela ka nako e lephata le tla bone le itshetletse. Mongwe le mongwe wa go sala a le ha a leng teng go itlhella re tsena mo seemong se e leng gore re ka re nya mme re siame gore jaanong re ka simolola ra hapanya re providile se se lekaneng gore nurse yo berekang ko sepatela o ka tswa mo ntlong e re dumelang gore ke ya tleliniki or vice versa go lebilwe hela gore go ntse jang mo the transitioning ya phase 1 e leng gore e regalla mongwe le mongwe
e ne le gone gore re tsamaye re rurihatsa gore re teng se re se dumellaneng le local government and traditional affairs sa diragadiwa. Le fa go ntse jalo khansele e boleletse fa lephata la botsogo le tla tswelela le laola theko ya melemo ya malwetse a rileng. Go itsone Sakeng, Botswana Television, Phalape. ke leboga gore o ntse o na le rona motho wetso mo BTV News re tswelela mothusa-tona wa lephata la boatlhodi le kago sešwa ya magolegwa yo gape le mo palamente wa kgaolo ya Mahalape East re Augustine Nyatanga o abetse motlobo wa dibuka wa motse tota kwa motseng wa Mokani dibuka e le nngwe ya tsela ya go thusa go tlhatlosa maduo a baithuti le gone go kgothatsa mo dithutong tsa bone tana go ba kgothatsa mo dithutong tsa bone re Nyatanga o ne a ba gape dibuka tseo fa pele ga boeteledipele jwa motse wa Mokani ga mmogo le baemedi ba lephata la banana le bong mo kgaolong ya Mahalape East Gabriel Meriki. Motobo wa dibuka mo tsa Mokani o butswe semmuso ka ngwaga 2022 mme o na le thaelo ya dibuka ka go harologana banni ba motso ba amogetse dibuka tse ka boitumelo go tswa mo go mothusatona wa lephata la batho le ka go sešwa ya magolegwa yo gape le mo palamente wa kgaolo mothusatona o supile ga dibuka tse di tla thusa baithuti ga mmogo le banni ba motse ba beeletsang go ikoketsa dikitso. Re na le bana ba e leng gore ga gongwe ga ba kgona go dira sentle gone ke le rotloetse gore bana ba tsene sekwele ka gore go na le sekwele se o kgonang go se tsena o le mo moka ba Botswana Open University ba na le mananeo hela a mantsintsi a ile gore bana ba ka ithuta ba le mo motseng jaanong ne ke lebeletse yone kganyo ene yo batsadi ke re mme takete ke batle dibuka tse e leng gore ba e leng gore ba na le keletso ba tla nna ba o tsena ga kgosi ba ithuta gore ba bone gore gate go diragalang ga e le gore ke di homework ba bale le ba e leng gore motho na batla gore a tsene sekola a ipolelela gore ke a go bona ka dibuka ke re nya re tsile go leka ba gaetso matautona ba dibuka kwa Kurumasi o na ntaleditse mme ke ne ke jala sa ka gore ne ke bona go bua Kurumasi mo kane a le go thoko mme a re tswa ho o bolela ruri ke ne ka mogoa ka ba ka re nya mister re gopole le rona ko garona mme ke ho ga go tlhalositswe gape ga kabo ya dibuka tse tana le maduo a mante ya go thusa baithuti go nna le lehelo le nang le ditsompelo tse di maleba go dira tiro ya bone ya sekolo kana ba ba okametseng library ya Mokani donation ya dibuka e ke tsa gore tle go thusa thata ka gore mo motseng mo go na le batho ba e leng gore ba tsena dikolo bangwe ba ipalla ba tsena ba itsenya dikolo ka bone bangwe go na le dikolo tse di primary le tsa junior tse e leng gore ke tsa gore go mo dibukeng tse tle go ba thusa thata ka go ketsa tsone dithuto tsa bone tse ba na le tsone ka malatsing a gompieno ga re letelle gore ba tsamaya ka di-textbook ko malapeng ba go tla mo library mme be ba go bona information e ba e tlhoka le ba e leng gore ba ba mo motseng ba e leng gore go raya gore let's say gompieno ka gompieno go na le ba ma form 5 ba e leng gore ga ba dira sentle kana ma form 3 ba e leng gore ga ba dira sentle ba batla go ikoketsa ba kgona go tla mo library mo bo ba dira le Open University e bombo ba kgona go tla ba tla go researcha be ba kgona gore ba dire di-assignment tsa bone. Banni ba motse ba kopile go dirisa dibuka tse ka matsatsele go le go di baballa ka di tla thusa ba batla morago ga bone. Gabriel Mereki, Botswana Television, Mokani. Mapodisi a itebagantseng le tontsho borukhutlhi jwa leruo ba tlhalositse fa go le botlhokwa gore morafe o kopane go nna seopo sengwe o aga dingongwana tse ka tsone ba ka lwantshang dikgang tsa bogodu jwa leruo jo bo tsweletseng ka go kekela mo lefatsheng. Mapodisi ao ba buile se kwa thutopuisanong e neng e tshegeditswe ka Laboraro kwa motseng wa Botlhapatlou mo kgaolong ya Kweneng go tsa le go abelana megopolo le barui ka fa ba ka dirisanang ka teng go lwantsha dikgang tsa bogodu jwa leruo. Lizzy Class. Bokopano jo jwa ba sepodisi sa twantsho borukhutlhi jwa leruo le barui bo tla jana morago go lemoga fa dikgang tsa bogodu jwa leruo di golela pele ebile masaka a barui a setsa a sena le hai le dikgomo ka ntata bogodu jo go goga ga mmogo le tirisano mmogo magareng ga morafe le mapodisi ke yone hela tsela ya go emisa borukhutlhi jo. A re emeng ka dinao ba roti
ga re ka ke ra kgona bogodu ja leruo re le nosi re le mapodisi thotloetso ke gore re bereke le lona le le setšhaba re bereke rothe ke gone re ka kgonang hela gore re lwantshe bogodu ja leruo a re ipopeng re itse gore ga go tekolo e nngwe e meha e olla nama re ka tsamang gaufi mapodisi ba santse ba tswalo batse re tshwanetse gore re itse gore re tshwanetse go ipopa re re kgone go bereka ka re le mašeta re le mmogo. Those task teams ke tsone di ka re thusang because malatsia ba thaba mo sekgweng go tswa ba isa ko toropong ba tsamaya ka ditsela ba tsamaya ka gongwe le gongwe ga ba ka tsamayang ka teng mme go thoka lona le mapodisi be le mo grounding dikolinyana tse di tsamayang bosigo le di emisa di searchiwa yaanong go thoka gore e be re kopantse our efforts re bona gore re ka kgona yang. Barui ba ne ba supa matshwenyego a bone taba le thaelo ya ditsompelo segolo jang a bonelang kwa mapodising a dikoloi tsa sepodisi fa ba setse ba thokana le dithuso tsa potako tse di tebang le bogodu jwa leruo. Ga motho a re ikuela mo go lona le ga gona dikoloi so a kitse go kgonagala go le kae gore le tlhomamisetse gore mente gore tota gore le bereke sente le tabe le tshwanetse go na le ditsompelo di le kae. Batho ba modimo ba sa itse ba ka itira batho ba modimo ga bana le ha ile gore ha o tswa le o tabule ke tswa ga moswana ke a gile te batho ga gona gore ka re ke mokua le ke tabule ke re go mo ikilo hani a ira jang ka gore ga gona ha ile kolo ina ka tsamang re tsweletse ka go amogela dikoloi tse di tswang go mara mapodisi ko ofising ya gago tota ile le nnaneo la go oketsa dikoloi tse re na le tsone gore gone le dikoloi tse leng gore re ka tabogara le thusa ka tsone. Morafe o rotloeditse go tsibogela go lwantsha dikgang tsa bogodu jwa leruo nako le nako fa ba utlwelela mokgwasa kgotsa ba itemogela sepe fela se se beletsang. Lizzy Class, BTV News, Bothapatu. a re tsetsa magatsa a se le mothoetso mokgatlo mogolo wa kganetso wa Sudan Borwa Riek Machar o tshwerwe fa UN e kopa mekgatlo yotlhe go tshegetsa tumelano ya 2018 dikgotlang magareng ga Tautona Salva Kiir le mekgatlo ya ga Machar di ne tsa oketsega ka mopitlo fa White Army e ne e tlhasela sefofane sa thotomo sa UN lekgotla la ditšhaba le ile la tlhagisa kantwa e ntšha ya selegae fa baeteledipele ba sa dire gore dilo tse di amang lefatshe la bone e nne tsone di tlang pele lephata la merero la Amerika la selegae le ne la rotloetsa Kiir gore a tlogele go tlhatlhelwa mo ntlong ya gagwe le go thibela gore seemo se seka sa nna maswe le go feta kwa tshimologong ya mopitlwe bangwe ba ditsala tsa ga Machar ba ne ba tshwarwa ke masole mme balatedi ba gagwe ba ne ba kgala seo e le go tlola tumalano ya kagiso ka tsela e masisi Germany le Norway di tswetse boemedi jwa tsone ka nakwana kwa Juba fa boemedi jwa Amerika le mmamosadinyana di fokoditse badiri ka ntlha ya matshosetsi a tshireletso a feditseng ntwa ya selegae ya lefatshe nte re di tshware go mothoetso re go tsa metshameko tsatsi ke la botlhano kgwedi ya mopitlo e le 22 mothoetso madume dumela tlhako ya morago e gata fa ya pele gatile teng re gatoga ka tsa metshameko na ke Edwin Mashako mo metsone tsare kompani ya Sunbet ke yone tota e bone morotloetsi mogolo wa lebebelo la ngwaga la Masa Easter Cup Horse Race ba sena go ribolla thotloetso ya 300,000 pula mo putegong ya babega dikgang e neng e tshwaretswe kwa Crystal Lodge mono Gaborone khaisano e ya mabelo a dipitsi e tla tshwarelwa kwa Maung ranang a le 19 a rutlwetse go fatswa malepa ka dintlha
Kompone ya Sunbet e sa tswang go fiwa teseletso ya go gweba mono gae ebile e tla bo le lebelo la bobedi la dipitse e le rotloetsa mo Botswana ya re thotloetso e tla thusa ba Masa Horse Park fela thata bo go segetseng kgaisano e ba supa gape fa bana le tumelo ya gore tshwaragano e tla seke e nne ya nakwana fela. When Masa approached Sunbet, we found it quite fitting to be part of this auspicious event. And the reason why I say that is I think fa ba Masa Horse Park ba itshwaraganya le rona re na ra bona go le matshwanedi go nna bontlhabongwe ja kgaisano e ga re bašwa mo go rotloetse mabelo a dipitse ebile re agile botsalano le ba Horse Racing Association mme ke ka moo ba sa iporantsa pa go emanokeng tshwaragano e le ba Masa. Ke itumeletse go le itsise fa kompone ya Sunbet e tla rotloetsa lebelo le la Masa Easter Cup Horse Race la monongwaga ka madi a kana ka 300,000 pula mo lebelong le ga re go ntsha madi fela re bona se e le tshono ya go aga botsalano le go ithuta go le gontsi ka dipitse tsa mo gae ga mmogo le go tlhabolola matshelo a bapagami ba tsone. It will not only be limited to finance. We would like to get acquainted more with Masa. I believe we've built a very healthy relationship and a friendship with them because we want to learn more, we want to improve more. We want to improve more on the quality of horses that we see there. We want to improve the livelihoods of the jockeys that come there. We want to put on more effort as opposed to just bringing in money to the event. Fa amogela thotloetso e morulaganyi wa lebelo le o tlhalositse fa thotloetso e tla ka nako e maleba ebile tla thusa go fa bapalami dikatso tse di botoka fa go tshwantshangwa le ngwaga o fetileng. Today marks a day we are very much grateful to Sunbet. Today they are our platinum sponsors. 300,000 re itumeletse thotloetso ya ba Sunbet jaaka ba rotloetsi bagolo ba kgaisano e monongwaga ka madi a kana ka 300,000 pula. Re itumeletse thotloetso e ka itile ka nako e maleba. Masa Horse Park e tshegetsa kgaisano ya Masa Easter Cup Race le kgetho la bobedi monongwaga mme thotloetso e ya ba Sunbet e tla re thusa go menagane mo go baakanyetseng lebelo le. Last year we had our first edition here, Masa Easter Cup. So, like I said, these funds that we just got from Sunbet will be very useful to us in terms of covering all these logistics. Kgaisano e tla tshegetswa ko Maung moranang a le 19 mme balatedi ba mabelo a dipitse ba tla nna le tšhono ya go beeletsa pitse e ba bona e ka fenya lebelo. Dipitse di tla bo di kgaogantswe ka matlhakore a tshwana le a Tswana Breed le Thoroughbred mme di tswa mono gae le go mafatsheng a seleng. Dipitse di le 155 di solofetse go tsaya karolo mo kgaisanong e monongwaga. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Lekgotla la Botswana Chess Federation le bone thotloetso ya madi a kana ka 160,000 pula go tswa mo komponeng ya Metropolitan seo e le thotloetso ya bofelo morago ga dingwaga tse di 20 go tswa mo khampaning eo a rutlwe Kgomotso Sefako ka dintlha. Moeteledipele kwa Metropolitan Botswana Boikobo Itshepeng a re lentswa thotloetso e ile a bone ya bofelo o na le tshepo ya gore lekgotla leo le tla tswelela ka go atega. Over the years, our sponsorship has contributed to the development of talented chess players. I think the president has alluded to that, to say we are seeing the efforts that have been put in through this relationship. Today, as we hand over the baton to the next potential sponsor, we do so with confidence on the legacy that we have built together. I want to take this moment to recognize the young men and women in chess who have persevered. Again, the president mentioned the fact that we went through COVID, went through a lot of challenges together, and there was that perseverance that we have seen between the two of us. Thotloetso eo e tisa bokhutlo lenyalo la dingwaga tse 20 magareng ga Botswana Chess Federation le Metropolitan Botswana mme ke ka moo ba chess ba lebogetseng thotloetso eo ka e thusitse motshameko o go gola le go thabologa fela thata. These nominations towards the sports awards
they didn't just come by. They came by because you supported Chess, Botswana Metropolitan. You were there to hold their hand. You were there to make sure that they reap the right rewards. And indeed, Chess is one of the disciplined sporting codes that we have in our country. And there's a trail of record of their performance, which is very evident. Whatever that we are discussing here or whatever that we are celebrating here, we'll continue to celebrate it. This journey of almost 20 years now, despite all the trials and tribulations, despite COVID came, it affected businesses. Metropolitan said, no, we are still there with you. We'll be with you all the way through. The Ukraine-Russia war came. They said there will not be conflicts. Metropolitan says, no, don't you worry. We are there with you throughout. And here they are still standing with us, and we are standing on their shoulders. madi a ta dirisiwa go tshegetsa kgaisano ya ngwaga le ngwaga ya Metropolitan Chess Open e dirisiwang go thopa batshameki ba setlhopha sa setšhaba. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Ra thoma ra fetsa utlwa e re jaaka go setse metshameko e se kae go ela gore le tota paka ya monongwaga ya ligi e kgolwane ya FNB Premiership e tebokhutlong. Metshameko eo ya tswelela phirimani eno jaaka setlhopha sa Flamingo Santos se se digwagang kwa mogateng wa loko eo ka dintlha di roba bongwe se tla bo se nkgisana magwafa le se sengwe se sokolang sa VTM FC se sone se kotameng maemo a lesome le bobedi ka dintlha di le masome a mabedi. Ditlhopha ka bobedi di tsena mo motshamekong o di itse botlhokwa jwa phenyo kae ka ba thusa go tokafatsa maemo a bone mo lokong. Motshameko o tla tshamekelwa kwa lebaleng la VTM ka tota phirimani eno ka nako ya bone a re utlwe Pako Setereke. Mokatisi wa setlhopha seo sa Union Flamingo Santos Thabo Mothibi a re ba tsena mo motshamekong o ba na le tshepo ya gore ba ka falola selepe sa magagane ka jaana ba nile le sebaka sa dibeke tse pedi go ipaakanyetsa motshameko o. Ke ne le chance ya go tshameka di-friendly re bankanye ante re bonang go nkare go wela teng re bankanya re sa under pressure and le gore re se ka ra losa le fitness a rena le match fitness di-game tsa teng di re thusitse thata because ne re di bankanyetsa without any pressure ba theka ga ka re kgona re ta enjoy moment mme re ira di-basics re ira sengwe le sengwe sente se re re enjoy the moment ngwe le ngwe le tirela tribola hela ira eng. Mo letlhakoreng le lengwe mokatisi wa setlhopha sa VTM FC Chikotin Javera a re lentswa bana le sepaka ba sa kokwanye dintlha mo liking e kgolwane ya FNB Premiership ba tsena mo motshamekong o bana le tsholofelo e kwa godimo ya phenyo morago ga go fetela kwa legatong la ditlhopha tse di lesome le borataro mo kgaisanong ya Orange FA Cup. Ba fapha setlhopha sa Tshikinyega Tigers ka no lengwe go lefela. Lately we're not scoring more than 2 goals. So our session plans were based on scoring and also trying to maintain our stability in defense as well. And that's the area that we did work hard until today. And especially we are just fine tuning for the game tomorrow. We feel positives will come looking at how we prepared. Motshameko o mongwe o solofetswe mo mafelong a peki o tla kopanya setlhopha sa Chadibe FC le sa BDF 11 kwa lebaleng la Francistown City Council ka nako ya bone mo maitsebo eng. Ka matlhatso gone go tla bo go sha legong go sala molora fa setlhopha sa Joining Galaxy se mo nakong eno se isentse latlhegelwe ke motshameko ope mo pakeng eno. Se tla bo sa amogela disala mmapa o Rapa United kwa Galaxy Stadium. Fa Gaborone United ba tla mekamekana le Security Systems kwa lebaleng la Gaborone United. Mochudi Center Chiefs ba amogela setlhopha sa Traffic ba Extension Gunners ba tla tsa leeto go ya go mekamekana le setlhopha sa Nuke United kwa Samsono Stadium. Ka Sontaga gone Matebele FC ba tla thulana le Morupule Wanderers kwa lebaleng la Gaborone United. Fa setlhopha sa Township Rollers se go gatlang bosimego ja liki ya paka eno se tla thulana le sa Swa Flamingos kwa Royal Area Stadium. Metshameko eo yotlhe solofetse go simolola metsotso le 30 go tlogela nako ya boraro mo maitsebo eng. Pako Sterek, PTV Sport. Mothweso a sa go loleto le maroka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako e bosupa dibe khutlo go nefa tshele boge jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a diranola jalo ka puo ya diatla mo api wa khatsele ga nefa se re bua gape ka tsa ora ya boroba bobedi ile tsa sekgowa tlholantsho bereka ka bonatla bono kopila le botswerere modimo jo.